Faigo alikima alukuma fu luto meja dina gan santi na asani di Afrika luto cha kongiwi baka do fu a 20 di cha kongiwi na gan santi akore entide ujanga wanga wa fu ya masa jomumu dimiden ki ala sama sabima kama ja sabina ufika nse fata igwi gau gomo fawe samane faigo ganwa tanga fita ki se fisani ma la famille dena université fu Guyane mi des professeurs des universités na université fu Kayeni ya na me meki keski de nesani fo stentoli fu fanshi kishi amerikando tikishi atoli fu uganza matu Today, ufenja ukashifu takianga yu waso fu kodua woko fu taki aba a sami fu sansa de tayi gomo fawe a histoire fu mushkonde sama sai sa tayi gomo fawe aba asanede. Bon, atoli dimikon bon fo africain sani africain lutu kami na fu takianga den shiko pikin fu collège fu gansanti fu giden ka kiti fu de mamoleli ashiko bon na ike na wo soldi apashi taki asodemu wo koma di ube pasa feshi kaba da wo soldi taki akan ashiko sani akan ne namo sa yepu fu fenu wan pashi wan fashi aini anyungo tapu di ode no uneta kondemo foshten sani wan sabiemo da di gwanya ashiko fu abaka kaba da abede fanodu fu be wo konenta pu fulu bon ma toli fu de fosten sa mami na godi piani mami anga den piki mi akishiden faden du kwa gansanti sana den faden lowe faden wakada u giden piki so toli anga atoli fu gansanti se fifa commune ko meki Wala ki youth de ke faishi do aso ko laki ala de sande peigo fenja leli fu dembi kama de kikale de sande beski fi aini beaucoup fu kon leli tawa baka na pe fenja leli ba atanga ese sabi maganta fu mi de kal papa momu sami kianga gansa matu papa momu da ai gitoli da diabe gitoli al de sande fam sol dem pikitide gwa ini miede da gimi wan fita ki mem wani sabi samide samide foshi mgole ishi sani futa sama na pembiking de dim gona université ne mtaki no mi meki wan ondo sukuta pour mi lutu radio wi lutu ne ishi ubiking gwa nya pashi ne wogo miti buku mandi chiki fia utapu ne mi leishi tu mokshanga saga wan betagi mi ne mokshiden ne ucha wan piking synthèse kon fu solden sa mataki a histoire fu bushinenge na wan gan histoire di dia ino wan gang qu'est-ce qui de nesini fu loweten fu amerikando ti disa fu be komitiwi ne opu meki a gan kolok anga den sama fu solan den juili den batifo den de tata flowdi de paul ne o meki wan gan kolok ti opu wan gan buku ne tapu fu atolide fika bika atolide negi somo ke foshi eto anyu model du konde anga whatsapp sani ala masabi be ala mana sabi même si fia na sabi ma sai sabi diga wantagi efi sabi taki adetutu da impocha prufu da yokwa ni wan pikin so mo bete pishi fo atoli bikala sama ege keski de next fa wanito ma monsieur Jean Momutu etaki aba atoli fu wi bushkone samat na soutu foluku fu bushkone na ala wi bushkone sama kona wa fu na wa foluku taki na so sama faut face au sawo kwa dentapu alors aini atoli a question fi bon e bala so mesama etaki abaya dena lukusama bonisa nyashki fi non imugwa inu wan pashi ni aini histoire a wan pashi ni ego da pashi di tekide ni ocha ego michi dentawa a qu'est-ce qui de nesfa lukusama ne wan tampu e fi mfusta sampa sanga juka sama mfusta sampa sanga sama ka mfusta sampa sanga kwinti mfusta sampa sanga matawai anga pamakasa manga den redi musu nenge tu da inya beaucoup de fu l'histoire de Maroboni de Guyane aini ofeni sani bopal de sani fujuka sama fusama kasama upamakasama ma minamante kia a heide a hei membede taki ala den keski de nes fubushinege da ala misabi ala non imugwaini wan pashi ni ne muwakana apashi fuden alukusama kishi dentawa al den beaucoup fumi imusu feni sani fujuka sama na grâce à beaucoup de gantangi fo beaucoup de msabi sani pikin so fujuka sama pikin so fu sama ka pikin so fu matawai pikin so fu
deta na shikwinti da ishi den sani na so ma efama mu kritike mita ki so san na de miagole ishi abuku da kontaki ma amu ye taki da kontaki anga that is pas possible dana so faye denki aba akultulu fu ishke taki na wasani dia wi e holi tanga ite efu ay lashigwe me shenki ay lashi ay lashi fulu wati sabi desa manaji akondemo ke foshi wedu de foshi ten sani fu kultulu sani no ya la fulu fu dia baka konde wete dia baka konde na de sande ye wo konentapu da fade maido anga association ya faga santi tu edu da de fano do fu giden piki wa membe taki akultulu fu na wishi washi sani me sol den piki na les dim gide a mantea taki loko anya kultulu fu ya bi afrika anya kultulu fu ya bi al de européen di kona sana anya kultulu fu ya bi ingi sani anya kultulu fu ya bi afrika sani na wagudu kultulu de sama na koni de koni fu mokshi den sande konton wan sandia bu wan taki en fait manoya atanga da umeki moiti fagwa inishiko umeki moiti ke fadi association idu den sania fa mobun fu den sama den piki abu wan fanso oso na gelishi wo gelishi ta kultulu etu wan sama je gelishi wan sani asoso kali asanje wani gelishi de anamanto mien na tirefi biabu wan boshkopo pasagi den yoku wan sana boshkopo dibe o pasagi den be aboshkopo sane na meden sabisa dende etu di den sabisa dende tu nafu pe bigi man fu sadende bika de mopo den feshi de aini ta kulturu bika wan kodo kulturu na malibi wabi umokshi use fianga tawan masonde fegete saide bika fi fegete saide ina sabi ose yogo papa jomo o guida gantangi fi fodi begi apiki takifia so danki bala bigi danki